ولی بینران بگمان و خواسته که پارتیان باکوری کردستانه بردام پارتیه بگمان لسر هلن جبونده روشا هستیاری باشور کردستان البرچاوا بهت گرتن بگمان هندزانن ولاتن در دور چاو بهسکاری تعامل دیگر و ازمون دیکن چاو حول دادن هیجتک بوان هبه ایدی روش تبلیغ بکن حتی دنوا عراق جدا وصایا بگمان و حقیقتا که بردامش بلی پارتیان سیاسی کساتی جیر باکوری کردستانه داخازی دیکم تایبتی کو پکه که بس هیجتا بده عالیه کو شاری دیگل دیگه کو ترکیه و بس جیک بگمان هرما کردستان و جغرافیای بکه پناهگاهی بخوا و کو هیجت کو بردام ترکیه جو اپراسیونان انجام بده و به هندزان نیزی هزار گند لسنوری باشور کردستان بسد ما بونه چکدارن پکه که و وی راوشا تبلیغ والا بونه او گندن ما ین کم آوا بونه او جهدی هدی والا دبن راوش گله کی مترسی داروتون ده تنانت مترسی و راوش گهش کشن گالجی برئیس bayram بوزیال جگری سروکی گشتی یه پارتیا سوسیالیست کردستان لی دیاربکر gelmeye. برئیس bayram عبارت باش به. ایدی از بارم نزیک و تو روشا دورن سنوریین باشور کردستان دشوپینی. و تویجی دشوپینی دجواریا اپراسیون ترکیه. او کی zarar دکه گلو. او هبونا پکی که لوان دوران و که هجتک جبو ترکیه بردامته. و پکی که جبه گمان گلک جاران هونو کو پارتیان باکور کردستان کساتین باکور کردستان داخازی دیکن کو روشا هستیاریا باشور کردستان برچا فرگیره لیقت ورناگیره ایروجی و بیان نامه در کرنه سر اینجا تا بو ویکی بله yani em kıymeteki mazın dedin deskeftiyen herema Kurdistan'ı ev deskeftiye ki zerine ku geli Kurd milleti Kurd dvesa sala çoğu da bidest kısmına jbovi em her tim dibêjin divê em rêzê lê bigirin xwedîtî lê bikin ji van desteftiyan bikin wek çavê xwe wek roniya xwe wek qazancê xwe biparêzin nehêlin ku zarar bigîşê pê nehêlin ku li wir bê îstikrarî çê bibe rê û fırsat nedin kesê ku xesarê bide van destkeftiyê me neteweyî herêma Kurdistanê lê car jî em zanin ku devletên herêmê serî da Türkiye û İran û heta Iraq jî ji bo ku ev destkeftî qes bibin ji bo ku bê aramî li wir peyda bibe û ji bo ku bikarbin bi hêsanî Kurdan lawaz bikin û li ser wan hukm bikin hem yerê olagan bikartînin yani serî da Bagdad em dizanin alîk ve em bêjin yasaya petrolê dixwazin dest û piyê Kurdan bigirin û wan birçî bêlin wan mehkûmê xwe bikin alîk ve İran du rojan da carek hewlêrê û derdora wî bombebaran dike bi hincetên cuda cuda û nebcî û Türkiye jî ev çend salek û bi hinceta PKK her fırsatî da êrîş dibe li wir operasyon dike bûyî jî namîne li wir barîgehê xwe çê dike û askerê xwe qereqolê xwe li wir cîbcî dike yani bi awêkê din li wir di nava zaman da dagir dike marûtkarî wisa bêje bi qenaata me li vir PKK armanc ji bo Türkiye armanc hedefa Türkiye herêma Kurdistanê ye tevê ku Türkiye pêwendî wî jî herêma Kurdistanê da hene û car caran diyalog jî hene çûyîn û hatin jî çê dibin lê Türkiye bi taybetî jî ev 4-5 salê dawî ji ber siyaseta xwe ya dijê Kurd tahammülê hebûna destkevkên Kurdan nakin li başûr jî rojava jî tû derek jî li vir tabii em siyaseta Türkiye mehkûm dikin em her tim dibêjin mesela Kurd li Türkiye'ye li derê sînor nuneye divê Türkiye vê meselê nava xwe da safî bike ev operasyonê dijê PKK ev 40 sale dewam dikin tû encam jê nahatine sendin û cî ku van mesela safî bibe em bêjin her dişte siyaseta Türkiye em bêjin kriz siyasî aborî kurtir dibin carek ev bo Türkiye em gotina xwe dibêjin û Türkiye divê wan operasyonê xwe bide seknandin operasyona neke dixwaze PKK ra mesela xwe safî bike li Bakur safî bike ev yek adı wan mesela PKK heye li vir jî pirsgirêkek heye berê jî me gotiye û dezgên Kurdan û serokatiya herêma Kurdistanê jî dibêjin dibe ku PKK ji ber şert û mercên siyasî li Türkiye nûha em bêjin li başûr dimînin li wir disitirin aslında divê PKK qîmeta vê ewkê zanibe vê destkeftiyê zanibe derfetê zanibe ji ber ku
PKK لوی دسترن ام بیجن نخوشی خو تداوی کن ام بیجن نانو احتیاج خو پیدا کن یعنی جبو واجی استرگاه aslında جبو واجی هجای که دیروکیه دوی خودی لیدر که من جیه کو اویاب کن آلیک به ام بیجن به ری ترکی راوت کن جبو کو اپراسیون بکن آلیک ددوان به ام دزانو کو سالان لوی ام بیجن دست درجیه هرما کردستان کن مداخله وان گندان کن ریل پیشیا گندیان دکرن ری پیشیا هزن آسایش دکرن کلور آرامی پک بینن نتیجه دا اوجی خدمتا دولتا Türkiye کن Armanca devleta Türkiye کن بقناعتا من بزانایی اما نزانایی çünkü Türkiye تخوازلور به آرامی به Türkiye تخوازلور تولیهوی به یا ایران تخوازه بله که bayram از دخوازم سن جاتا راب کشم او دورا کوپراسیون و داویه ین ترکیه تداهات انجام و که او دبیجنه هر مازاپه دورن سنورین سنوری قزامتگی و زاخود گل آل باکور کردستانه او دورن بدهان سالا نوالانه به نزی 400 گوند والا بونه هنده گوند آوا بونه و گوند جان نوالا کرن به صدمه هبونا پکه و به صدمه اپراسیون بردام ین اسمانی پجایی ین ترکیه او دورن کل اپراسیون و داویه هاتنا کنترل کرن دورن استراتژیکن جای کوراجاریت که به هنداف شیلاد زه دامندم دا جای متینا نوره بو در باز به حتی نابرواری بالان کو پار سال او دور جات بو کنترل کرن ترکیه بگمان بارگین خال وردادنه ترکیه ته پکه کی به کلشه لوان اف 16 دخه دنگ اندک تقدك او جيجته لدخه يعني بفي كلشه قالوا دي كاري دوام هزاناتو بباندور بكي بسر سرب كفي اگر اوه هجتك نببياته اگر اوه بيانوك نبكي بجا تركيا ورا چه هبونا وان پیوست دوان چلوچیان را گند شینیان هات نوالا کرن يعني هر اوه دوره 24 ساعتا دنگ توپو طيارانته یا بیشک ابجی اوید بیجن یعنی شخو اساسا ام وک پارتین کردستانی یعنی پسکجی حواله می پاکی و تفگرجی ام دبیجن ایدی دم شر چکداری بهوریه درباس بویه بیل باشوری کردستانی لبا کرجی حوجه نه ایدی وی سیاست شر بمشینن دم شر درباس بویه ایدی حوجه داری شر نمایه ترکیه دا کرد هشیار بون بقادا لگال دا تبی کو پروبلم جه بن کارو خو ifade بکن پارتی کردان هنه کو پارلمانتوی دا شارداری دستوان دا هنه دکارن خو ifade بکن دمی که اوسادا شر چکداری جی کو خدمت دوزا کرد بکه zarar ده hem doza kurd hem hareketin parti kurddan bxwe hatta ew parti ku qaşo nezîgê wanin ew parti ku em bêjin kîtla derdora PKK jî piştgiriya wan dikin yani PKK bi şerê xwe zirarê dida Kurdên Bakur dezgehê Bakur partiyê Bakur serî da û imkanatê wan em bêjin teng dike hince dide dewletê ku em bêjin qayîm bavce ser bajaran em bêjin parlamentêre wan bigire siyasetmedaran bigire tenê HDP nagirin me jî digirin her kesî jî digirin yani êdî ev mesela terorê destê dewleta Tirk da بو وک هنجتك زيرين يعني بخازن كي بفسينن بخازن دنگه كي ببرن بو هنجته دشن سروي بو يكي بلا باشور تجي حوجه ناككو ادي شرب بشينن هذا امبيجن كو حتى عفو يقدر كبه حتى كو امبيجن عالی یاسایی و گوارتن نرمایشی و به PKK دکارن چک دسته وانده به لی دکارن خوش ترکیه محافظه بکن و ری ندن که ترکیه اپراسیون بکه بله خاله گرین که به برس بایرامه تو زانی جی که پشت اتفاقا سایکس پیکو ادی جغرافیا سیاسی لوی دوره هات که گوارتن خریطه سیاست لوی دوره هات که گوارتن ولات هات ندابش کرن اویجی بگمان هم فرمکو هم اعترافه که نف دولتی ورگرتیه مدوی نبید کردستان ما بویا 4 پارچن ها و حقیقته که لسر اردیجی واقعی که حاشا هل نگرتیه پکتا گوتی لبیدایت جی پکه که بونمونه لباکوری کردستان هاول دا کو باکوری کردستان بوان خبات دیگه لی به کراتین ها باره لسر ملین باشوری کردستان و روش آوای کردستان اف هر دو پارچه جی دراوشه که هسیار دا در بازه بیم بسدما کو پکه که هبونای لوی دوره و ترکیه جیوان هر دو پارچان توزانی لروشاوای کردستان برانگی که به باندورتر بگمان استیداف دیگه و لباشوری کردستان جی بوی آوایه كواتا قالوا تدبينيا بسياسته كبراغماتيست واقعي وعقلاني كرداتي به
يعني چی بهتەکردن کو ئەvە نەمینە ئەف ڕۆشن هاي قد علاقاوي عقل بابتنية أو سياسة علاقاوي براغماتيزم تنية أو علاقاوي سياسة نروجانة نسياسة استراتيجيك هي يعني عقل جيتنية لبر منفعات جيتنية مصلحة جيتنية واستراتيجي جيتنية آسو جيتنية اگر تو راستي ببيجي يعني جاردي دبيجم ايرو PKK به شر چکداری سیاست شر چکداری زرارنه تنها ده باشور و روجاوا زیاده تر جیبر که ده باکور فرصت ده دولت ترک عادت وانجی از خاطم ابیا بیجم هاده اف تشته کدن پکی چرا اف شاشیتی خود کن هستوی هیزن باشور کردستانه چرا به هوای ایریش ام بیجن قدپی تکن هرما کردستانه تکن بارزانی تکن سر ام بیجن قادا سوسیال مدیای چاپ مدیای ایریش کاری تکن زمان دریجی تکن زمان جحریب کارتینن یعنی اف خدمت تا دولت ترکیه تام ترکیه شو ابیات خوازه تام ترکیه خوازه کو کرد بکوینز که هف کرد شری هف بکن ولی بریز بایرام اکرام بحث شنگاله پی شنگاله توزانی شنگاله دوره که تایبته شنگاله تایبت من دیاخوا یا دیروکی هیا شنگاله خدی پیگه که جیوپولیتیک گله که گرنگو بباندوره لشنگاله پشتی 2014 تدید او چونه لشنگاله ایدی چونه کوچاوا پیشمرگه چونه کوبانی حتی رزگار کردن پیشمرگه جاره کردن و گریان لی او هر لورمان نک لورمان جاره کردن فلسفه خواه دنابا مجی زاروکن ویریدا چسپاند و گروپین جدا بنابین جدا چیکرن بردام پانکارت نوانو را کرنا وینین کمکا برپرسیونان که وب خوشی حساسیت به ولاتین در دور چیدی که تنانت حجت جدیده فرمو بسات هزاران خلک شنگالی آواره در بدر بونه حتی وگا وی روشا شنگالی تطبیع نبویه او دیچن دیگل حجا شعبی ریکفنان دکن بس برهفتین روشا شنگالی لبرچاب گیرن ریکفنا شنگالی نا برا هرم بغدا بیت بجی کرن خلف گیر سر مالو حالین خواه گلو وان شوب شنگالیه ام هرتم دوبارت کن ام دبیجن دوی پارتیین کرد مداخله کاری هفنه بن وگجی کرم کرد چوان ام بیجن پیشمرگه 2014-15 دا چون آلیکاریا کوبانیه و پشتی رزگار کرنا کوبانیه وقتیان کاری خوی دیروکی نتوی جیهانین و وگریان aynı tür debeku embejin hezin der dora PKK çun alikariya şengale malawan ava be emtikarin bejin ama roja ku kare ve xlas bud ve hun deste xujue bişinin debe hun lur teslim hezin heremi bikin hun emzanı ku KDP de helbijartına David alur se vekil girtiye emzanı ku şengal vek diroki vek coğrafi vek psikolojik vek çandi perçeke Herema Kurdistan parçayı Kurdistan'e o tabii ki ser Herema Kurdistan'e dve her gabe ku hasare bide embejin yekbuni yekpareya o aramiya Herema Kurdistan'e dve partiyin Kurdisviye dur kevin lur problemi mazın trajediye mazın çebun emzanın halkeme şengali breme şengali trajediye mazın hatın serevan dve em wa trajediyan kur nekin be helweste xoy rojane u hizbi em zrare nedwan belen bilave gere ser axa xoy ser wari xoy diroki u embejin oli جبوی که ام پارتین باکور کردستان حس کن کو او پیمانا نوا هولیر و بغداد جیبه لور اداره که نو آوا به پیشمرگه و بکار به لور جاردی وگره و خلق وی داره گور شرط و مرجع خواه گور خصوصیت و طیبتمندی خواه اداره بکه و کنترل حرم کردستان دا تشتی که دنجی از خوازم بینم زمان دبر دا بانگوازی می یک جی حرم کردستانه یعنی حکومت سروکارتی حزب و آلیین سیاسی هیه به باوریا می اوه کو tabi em bêjin dewletên dagirker û PKK û henî hêzên her firsendî bikartînin ji bo ku êrişê wê derê bikin. Lê qelsî wê derê jî cesaretê didevan xêrnexwazan ê ku dixwazin têkildarê wê derê bibin. Ji bo wê divê herêma Kurdistanê were ser hev û aliyê siyasî, aliyê em bêjin werin yani hikûmeteke hevbeş, îdareyeke hevbeş, pêşmergeyê hevbeş helwestekî xurt peyda bikin û nerazîbûna xwe eşkera bînin ziban û van planê dewletê dagirkeran jî
زلال دشیفره بکن اگر نکاربن بواره شرجی بکن زلال بکن پوش بکن فرصت ندن وان دولتان کو به دست خو یان دست هنی کدنان مداخله هرما کردستان بکن و اضرار بدن وان دستگفتی من دیروکی بله برس بایرام بوزیال جگیری سروکی گشتیه پارتیا سوسیالیست کردستان لی دیاربکر وار باش که بایرام